Biz bugün İstanbul'dan Afşa yarım marafonuna barabız. Afşa utrağı Marmara Dengizi'nin bir yağında ornaşkan İstanbul'dan 7 şakramda. Hem anda biz dengiz avtobusuna barabız. Bu ise yüzüne göre vokzal. Hem biz şunda kirip hazır yola çıkabız. Avtobusuna paralız. Şimdi 2 saatten ortak, 2 saat yarım. Tam bir 15 minuttan Afşa utrağına giderge tiyikmiz. Biz hazırga Marmara utrağına keldik. Biz barası Afşa utrağı, anettiginde aldarıp, hazır indan da ketişemiz. Biz indi deniz avtobusunda Afşar utrağına kelip tutuştuk. Benim артында ol utrağı. Hazır ornaşabız da barıp start paketlerini alacağız. Nihayet kelip de jettik. Otelimizin terasasından менә шундыйрак манзара ачыла. Biz менә хәзер урнаштык һәм старт пакетлары ала торган урынга барабыз һәм старт пакетлары алачакбыз. Иртәгә инде төп көн, ярыш көне. Шуңа әзерләнәбез. Барасың? Nail. Yarım maraton mu maraton? Yarım maraton. Нәрсә эшлисең? Старт пакет алабыз, я иртәгә йөгерәбез, 21 шакрам. Ayağını takıyorsun, cırt. Anladım. Tamam, teşekkürler. Endi start paketler aldık. Şimdi kichkina sumka, bunda bizning anglawimcha oyoqqa chip berildi. Negadir 709. Gerçi menda 69 deb yozilsa. Onları ne sefer bunda? Start nomeri var. 69 номер астында егерәбез biz иртәгә. Футболка бар бunda. Футболканы biraz соңрак карарбыз. Тагын нәрсә бар? Тагын магнит бар менә шундый. Старт пакетлар алдык. Моннан 700 метр ераклыкта иртәгә старт булачак. Әлеге старт пакетлары алу урыны менә безнең Истанбулдан килә торган dengiz avtobusuna шыға торган урынында, ягъни мәйданчык бер шунда таратылды. Шуңа тапшыралар. Хәерле сәгатьтә дигәндәй. Старт пакетында нәрсәләр бар? Әйдәгез ачып карыйк. Беренчесе бу номер 69. Аннары китәбезнең махсус конверта, әмдә чип, ул кроссовкага бәйләнәчәк. Аннары китә менә шундый тәмнүшкә, чәй эчәргә. Йөгергәннән соң. Аннары бар безнең шундый матур футболка. Алгы ягының менә шундыйрак. Һәм арткы ягы тагын да матуррак. Ул менә шулайрак күренә. Шундый бик төсләре бик матур эшләнгән һәм футболканың сыйфаты да
бик әйбәт. Аннары безне көтә шундай бер истәлекле магнит, акча хатирәсе дигән, нәкъ тоташ язып куйганнар. Һәм безне көтә Кайсери марафонына чакыру. Акча марафонында катнашкан кешеләргә 10% ташлама һәм номерны бәйләргә нәмәкәйләр. Шуның белән бетте. Утравы әле зур түгел. Менә бер ягын күрәбез. Икенче ягы һәм төп шәһәрчек. Менә алдыбызда, бераз астарак. Менә түбәндә күрә аласыз. Һәм бөтен җирдә Мәрмәрә диңгезе. Әле сезон башланмаган. Коронавирус чикләүләре бетә башлады. Шуңа күрә кеше бик әз. Кеше юк дисәк тә була. Менә монда стендер бер парк кебек бер агачлар утыртылган. Шул әллә ни күңелле урын дип әйтеп булмас. Kız Metin. Ничек хәлләр? Бер краена. Без утрауның уртасыннан үтә торган юл белән барга булдык. Монда якынча 5 чакрым. Монда авыл җирлеге бакчалар, нәрсәләр үстерәләр. Бу нәрсә икән? Аңлап бетермим дә. Шул утрауның тыягын күреп килергә булдык әле. Диңгезнең ортасына килеп җиттек. Бер якта диңгез күренә, киләсе утраулар. Икенче якта диңгез күренә. Һәм шулай утраулар күренә, башка утраулар. Хәзер без Алтын Кым исемле пляжга килеп җитәчәкбез. Утрауның икенче ягына килеп җиттек. Монда тынычрак. Туристлар да әзрәк. Дәшенкән туристлар булай да күп түгел иде. Бу ягында тагын да әзрәк. Һәм монда Алтын Кым исемле пляжлары бар. Пляж шактый пычрак күренә. Шуңа күрә Алтын Кымлыгымы, юкмы, шуны бетеп булмый. Без әзрәк алга барып, бераз күрмәкче булабыз. Икенче якта менә сез күрә аласыз, монда баштан бер утрау бар. Аның артыннан инде төп Төркия, Анадолу ягы, Балык шәһәр, Балык Әсир шәһәре һәм башка урыннар. Менә шундый шәһәрчек. Кым пляжына килеп җитәбез бугай. Бу якта диңгез, бу якта диңгез күренә. Һәм ни өчен яхшы урын дип уйлыйсыз? Чөнки анарга җүнле юл алып бара. Тегендә без килгәндә ярым пыскы юл иде. Монда инде аппак чиста матур юл алып бара пляжга таба. Хәерле дуслар, Мәрмәр диңгезе шаулый, Мәрмәр диңгезе тавышлана. Бүген безнең якшәмбе көн, Авша ярым марафонның икенче көне һәм төп көне. Кичә без старт пакетлар алган идек. Хәзер исә иртәнге 8. Бүген монда карантин, урамга чыгарга ярамый, бары тик марафонда катнашучыларга гына чыгарга ярый. Шуңа барлык кафелар ниләр ябылган, кибетләр. Иртәнге ашны без кафедан үзебез белән пакетта ризык алып
Aşağıya biz hazır şunun ortadan baram. Indi bir neçe saatden 11'de yuguru yarışı başlanacak. Hem biz yolga qo'zg'alacakmiz. Dikkatem, bugün tünde hatta yaxshi osamda şu kadar dokunlandım. Yani bu yuguru mandrajı, yuguru dokunlanığı hem o tabiiy narsa. Albatta. Dikkatem yuguruni çünkü sağındım yuguru yarışların. Sağındım yuguru ruhun diye etmişli. Şuna göre barıza hayırlı yüzler tilep kalam. Hem birazdan biz tağın devam ederiz hali. Yarım saat vakit kalıp bara. Biz Sarışahar şehrine baram hazır. Hem birazdan kuzgalabız yolga berse bugün bir bulutta yok. Size bulurga jiyin ahırsa. Şuna da men kıyım sırttım kıyaştan. Şol. Aşağı start hem finish şahar şehrine gelip gittik. Onda indi günlükmeler yasılar, yuguruşlar. Aşığı şerdem. Maşınaları tıra. Şimdi dengiz, mermere dengizi kırıyında başlayacağız biz. Bizden bilgen maksatımız bu utrağını öteşecek eğlenip öteşecek Köngüllü, yuguru yarışı ruhu sizile. Gerçi yuguruşlar köp tügül. Bunu aytırga gerek. Birazdan başlayız. Yana kilişler start paketlerini alıp yata hazır. Vakit kalıp bara. Hazırga biraz günlükmeler yasadım. Hem 15 minuttan başlayız. Bugün haftaya sekin bulurga jiyin ahırsı. Ellerini zor planlar. Hem şahsi rekordlar koyurga jiyinmeyim. Çünkü bu benim için gündelik bir yuguru günlükmesligine. Çünkü şimdi iş aydan hazır vakit kalıp bara. Zor bir marafonga hazırlanan olda bolsa 5 şakırımlık. Hani bir hafta içinde belki mümkün içinde yigirge niyetlep duram şu an göre. Bu şeyde indi şahsi rekordlar bulmaz. Tüşlayda bayram keyfi, yiguru bayramı rahatlanıp Gülaşırga degende yigirişler Gülaşırga hem rahatlanıp yigurdan lezzet alırga ümitlenip duram, niyetlep duram. Işık bulur aytı ağır alige. Çünkü hem yolunu men hiç bilmeyim. Bu Türkiye'nin aşağı utrağında tavlı orunlarda bulurga mümkün. Şu an kadar küs görür. Startını kütəbiz, tüzümsizlik bilen kütəbiz. Aytkenim yuguruşlar köp tügül. Koronavirus bu sebeple start işer kişi birleşecek. Her 6 sekund sayın yuguruşlar gidecek işer kişi. Bunday ok sızgılarda basırga ayttılar. Hem biz bastık, tizilip. Endi bir neçe minutdan başlarız. Şulay başlayız cemaat. Yazdım. Aslanım benim. Başlayız cemaat. Başladık. Başladık.
Yıklama batarım sağına vatanım. Birinci su noktası 2,5 şakram. Teşekkürler. Yani su aldık. Hem şebiz size tir endi 3 şakramda bulmadı. Şiletle bağa. Şu an göre kübüşüre gerek. Evet, ben endi 5 şakramda öttük. 50. bağa mindik, 50. tapır düştük. Ortamda artık endi dengiz көрініп тұра. Бүгін шоқты естісе. Şu an ekran gireyim, aşıklayayım. Aşıkırga orun yok. Yine ortamda dengiz көріп бұладыр деп ойлаймын. Ama size yürüyen bir yaxşı yağı var. Orluğa öğrenəsən. O da bir mühim. Yürüyüş için. Marafon. Yarım marafon yolları. Dengiz. Su şipşista көріне. Көтерілішler күте. Екі ауыр, бек көп егірішілер. Жеу барға көше. Мұндай орындарда көшетәсің. Қәлі шоқты ала. Бірінші ызың көтеріліш. Шоқты қәлі oldu. Дәрістен өткенде. Ama көтеріліштен соң оған талған түші орындарын яратамын мен. Hayır, hatten de. Siz de hazır. 5. şakram bulurga tiyиш. Su bulurga tiyиш şimdi. Şası kele başladı şaklı. Şimdi motorlarını bir tuktap көрсетейін әлі sizге. Nık motor orunlar. Mermere dengizi. İkinci şu noktası hem bizim 5. şakram bulup gele. Eğer hazır hiçsiz su havası hem su şişesi bu çok pis. Bir şakırım oldu. Teşekkürler. Şu kadar motor indi. Bu motorlu bilen bölüşmüşe buldur almayayım. Vafayı tegiz. Mayamında hatta serpantин de var ki kişkene gene. Tavga menesin, çayasın. Asulda dengiz şovluy. Mermere dengizi şovluy. Şunda bir kirip şumur idim hazır. Ve lakin hala 21 şakramның işten bir ölüsünü öttük gene. Tırışabız, minebіз. Allah'ta aytkan biz her ağırlıktan soң жеңілдік болашақ деп. Бізде енді шул жеңілдік болар деп ышанабыз. Міне бұл зор тауды мініп ішкеннен соң енді зор ызың түші жолда болар деп ышанып қалабыз. Фондилар алар. Шындырақ. Зор менің енді яртысына жеттік деп ышанып қалам. Бек ауыр. Бригада мотор. Тау мінгеннен соң шапкина түшіру. Табиғаттың моторлығын мен сізге айтайым. Не қызғаныш камераның моторлығын бере алмай сол. Әмма мұнда бек тау тіке бек әкірін түшіре керек. Стейдж тұрушылар әтті yazıqlara қойғанар диккат яваш деп әкіріңіне иқтибар болыңыз деп тек шулай да түші мені түгіл енді аның түші бұл сүйендірі шынки түшіге да білім кереғансы да ama меніге қарағанда хәл көп кәзір әкеті Hem indi bizden hazır 9 şakırım buldu. Yollaşmasam. Yok 8 gene ekan. Hem şu aşağı noktası. 12. şakırımda öttük.
Көн кызганнан кыза бара хәзер мен Шираттагы тауга. Менә без мен инде Яшкына тауга йөгереп түгел җыймадым. Көн кызганнан кыза бара. Хәтта һавасы да шундый койнар һәм хәтта асфальттан да койнап бәреп торасыман. Ничектер үземне шил уртасында йөгергән кебек хис итәм. 11 шақырымда су içtik. Alma бар иде, әмма алманы мин ашарга яратмыйм йөгерүләрдә. Банан һәм апельсин юк, ни кызганыч. Бирешмәбез, әкрен генә барабыз. Ун бишенче шақырымда музыка. Көңілді болып кетті. Мәрмәр деңгізі. Зор, матур. Табиғат, ауылдар. Кішкене генә бір шәһәрчек. Шақырым үткәч, ниһаят біз финиш буларса шәһәрчекте күренә башлады. Хәзер инде 17:30-га якынайбыз. 3,5 шақырым калып бара. Бу ярым марафонның икенче берлеше шактый авыр күренде миңа. Чөнки һичбер бетми торган таулар, күтәрелешләр һәм күпчелеге белән менәсең, төшәсең түгел. Хәзер генә безнең бераз җиңеллек. Төшәбез. Иншалла, заклама финиш Аллаһка бирсә. Искиш мотор урыннардан йөгерәбез. Күз ял итә. Рәхәт. Гәрчә йөгерү үзе җиңел түгел, чөнки тауга менде күп. Әмма табигатьнең матурлыгы шулкадәр йөрәкләрне тынычландыра, рәхәтләндерә. Мондый урында хәтта авыр йөгерү дә үзе бер бәхет. 20 шақырым булды. Тагын 1 шақырымда 200 метр калды. Авыр. Хәзер бираздан Татарстан байрагын күтәрергә вакыт җитә ала бирсә. Авша ярым марафоны нигездә ашады. Оештыру ягының яхшы яклары да, кимчелекләре дә бар иде. Тулы бер утранны гомеремдә беренче тапкыр урап уздым һәм бу шактый кызыклы тәҗрибә иде. Көне бик иссе иде. Әмма тирә-яктагы табигатькә хозурланып ләззәт алдым. Әлеге ярым марафон шактый катлаулы һәм бераз авыр булса да, күңелдә бары тик матур истәлекләр генә калдырды. Киләчәктә тагын да күрешергә насыйп булсын. Әлеге видео йөгерү ярышын ички яктан күрсәтүче татар телендә беренче видео, беренче тәҗрибәбез. Ахырга кадәр караган барлык тамашачылар өчен күңелдән рәхмәтләребезне белдерәбез. Исәнлек, саулык, сәламәтлек теләп калабыз.